chifambisa kana yawo mani manje awuncedisi iwe ndichirema kupiko tatosvika kasinda lento mani sinda kupiko ntwizo izi tatosvika ndipoma papache papa ikuku siyaphi la sodinga ndani ayo ndopamba pangu papa pamba wena ngeke shem imlini noma khunoni lo ndopamba papangu shamari mana ngikutshela mina slick even ngise-S angizange ngahlala emkhukhwini nomkhukhu phela lo iwe ndikudza kuti iwe akusikusouth kuno kuti akuzimbabwe shamo unoona nemkhukwelo mana sisonke i-SA le ubuthi wena vele unemali zonke ulendlu enkulu uneyimoto manje lapho undethelana shamani ndoimba yangu iyo cause mina ngeke ngihlale endaweni enje so khethi buka nje ukuthi kunjani hayi nyena kuti pangu pasina mna ngeke ngizokudlala nguwe la iphi indlu yakho wena okhuluma ngayo cause ngeke unje uthi le akusondlu le indlu yokuhlala amakati nezinja ayiyo inyena kuti papa sina mna nomaintaina shana ndopamba pangu apo maintaina nini ndodzimba dzekuzimbabwe nje so iwe shamani ndodzimba dzekuzimbabwe sha mina ngeke ngihlale njengekati uyayingizwa ngiyahamba mina ndakakubvunza ngati are you comfortable kugara kuzimbabwe ukati yes ndosaka udondite sei nini I thought ukuthi unezinto zakho manje ukuthi uzohlala endaweni enje angeke ngikwanise inyena kuti papa sina mna ngeke ngikwanise sengihamba kuphi uyabona imali le ezinayo le yes ngisiyadinga i-apartment yokuhlala angitholi ufuna uhlale endlini yakho le ehlala amakati uzogijimisana namagundwane manje apho uchaita apartment yekugara koupenyu wese angazi ngizobona isaka kuti akatodzingwa shamani apa kuti ndopata kutongo ndopamba pedu apa patakufanira kutongoita pamba pedu apa dai watongo